February ni som pariat zirtop ni ania munrang rangatanga INP mizo channel clear tu te chibai kan bu ka cheu kan channel min lut saka min lo clear sakle thuron tha min pek zela wangin kan lom leya in thuron te hi kan thei chen ti lo thlin kan tum zela nia ti kha lom thu soi pa in kan soi masal loka tun tumpo kan ti dan pa nga yen Myanmar ram chanchin langsar zual kan riat thei chin kan an update le a top thlengin in lo ngai thale theu don nia amasa in khitet media in a soidan chuan February ni som pasari nimin khan ramchung munrang ranga terrorist council sipai somli le pasari an thia mi pui sipai PDF po som pathum lai an thi ve ni khin ulama hian som pani lai an thi nia soyani a hei hi ran pain kan soi le anga tin an data ti chuwa nuwa thil lo chiang le ta a om nual ti kha kan puan atang hian a lang fia hle bokang Sakain region tamu khopuya GTHS sikula mun khwar terrorist sipai tele tamu BTF 4th battalion section 2 BSO le ABSDF tangkop tenen nimin pia February ni som paruk le nimin February ni som pasari khan voihni anin ka pa terrorist lam sipai soman thi ni in tamu PDF 4th battalion tenan soya February ni som paruk tlaidar thum le chan ve tanga darli inkar vela anin ka na sipai pali an thia midang pathumin hliam an tuar boka nimin khan terrorist lam chuan RPG voisom nga chuang an ka pa chhunlai vela tanga inkap tan le takin tlaidar nga thleng vel anin kap le ni terrorist sipai mi paruk an thi le a hliam tur an tam hle bok tamu PDF lama tangin mithen khatin hliam te naw dewan tuar ve boka ngai tu an om lo ni in an soyani Sakain region khin u township lama khin u le ji u inkar mutit khwa le kanchi kung kho inkara lelet zola February ni som pasari nimin chonudar ni vela tang khan tlai thlengin khin u PDF tele terrorist council sipai te anin ka pa darkar nga chung lai mai lelet phai zola anin ka pa ne terrorist sipai lam chuan anin ka na nai vaya in te po an hal le nia soyani a nimina anin ka na chuan PDF lam an che thalovani sompani lai mai en ramtan nun na an hlana sipai lam thi le hliam tur omzat an soi thei mai lo khin u township mi te po an rem chan dan thevin an tlana mithen khat chu khopuya khar khipin an om nia soyani bok tun malam deuh khan korela system in an beithina an che tha thei viu maya ma se mai chana hanin nai chil chuan ral thuam ne thazok terrorist lam hian an ne deuh le tange nge ni na langa PDF lam hian ral thuam tha an ne poimo hle ni tin ral thuam tha an nei tak ma chu bom manga anin rin lo laya va bei vel bak hi an ti tural ni lo a anga an man ro nei le an ti thei chin rethiama fing taka man la ka nga yani nimina PDF tele terrorist council sipai te anin machon dan hetiang hian PDF lamin media te ne na a reporta nukati ul lek alom le kanan soi chong nge kanin beina chan berchu hetia kanin do na bula khopakhat terrorist lamin an roka an bule bal an ei in le an thil nei te motor nen mewa an roka an thiar sakwanga ni bera chuwangin muna om PDF ten kanral thuam nei ang mangin kan ka ani bermai chunglam how tu te ne na po hei hi ka soidu he revolution hi hloting se PDF tele kan no pangte nun na kan chan zel lo nan tia ril ruin sen tak zet chuan sipai teral thuam ken ang tal hi min ken tir ve thei tum te u kan nun na tha pin ral matonga kan kal zelang ti kan soinon le duwa tun tuma kanin beina po ral thuam in thlau tak ni maila PDF te hian huaisen takin kan beya kan man ruwa a in thlau ema wangin mi som pani lai nun na kan chana ni a chin riat lo an lo om zui bok atia NUG hian PDF te hi ral thuam tha le changkang tak a hum tir thei ri lo po in tuna kan hum ang ulbun le tukuli aya thadeu automatic ang chi tal hi min ken tir thei se a du om ta hle ani ati bok tin an che chiat chan a soi te zinga mi pui nan tor lu tu kan hlawa nga tlan che chunga an chet wanga ni thu soin sipai hi za velan nia kemanin hankap masadonila
kho chuang mi puite nan tuar le na sadon sia chu wangin kan du angin kan ti theilo ani ber mai ati boka mi pui lampo in sa seng thiam tura adu thu acha tel ngal bokani engpo ni se NUG adin na po kuma veita ti ve to mai la tun thlengin ral thuam lama an malak na mu tura la om lo hi chu apoya dem an hlo point hlo om tak an ni ve to mai thei an duangin thilakal thei bik lo te po nenga ral thuam tol ruk dan tur lam an ngai tu masak atul ta hle ni hi February ni som pasari nimin khan khin u khopuya mei che pani ma mu tu za khain le ma o ngan ti te chu terrorist lamenan man nia soyani boka ma mu tu za khain hi diklo taka chanchina the dar thina wanga man ni inan soya ma o ngero PDF ti atan pui thin tia pu in an manani hetianga mi manan omle ta ka wangin khin u khopuya mi te po mun dangatlan an ommek nia soi ani bok Sakain region pale township huam chunga chong u khwa February ni som pariat voin chomadar kuavel khan terrorist council sipayan lut le boka khwa an hal le a khopum deu thwa kang ral ni inan soya chong u khwa hi inzali le somnga vel omna khwa ania chanchin kan lak lai kha chuan inzali vel chu akang ral ni ngai ani Paku region Yichi khua atanga tayet miong kholam panakal terrorist council sipai te chu February ni som pasari nimin tlai dar li le chan ve vel khan Phoenix DF tia mingin fuwa Natalin PDF tenan lo boma sipai panga an thi ni inan soya sipai lam chuan ruang thum an la a ruang ni chu an nu chia tamai ni inan soi bokani Mandalay le Rangoon lama po township then khata bompuak soitura omna a sipai lam thi le hliam soituran omlem lo ni ina langa chipchiarin kan soi lo mayang Rangoon khopui Mengala Don township le Taki tra lama municipal office thoktu te in bula nimin tlai khan boma puak nia soyani a tin Mandalay khopui road 36 69 lama municipal thoktu te in bula nizandar ko vel khan boma puak bok Mandalay Rangoon Nepido ti vel hi Tlangram ethnic lam PDF te chet angin an la che hlei theilo ni ina langa achang chuan kandem rum ni ina langa andin munin ala peri lova nga yang u Kachin state Muma township khanan khua po February ni som pasari nimin chun khan KIA nam sipai tele terrorist council sipai te anin kap le a khanan refugee ke ma mi te tlan le in tuna hian mi zani lion tling to ni inan soya Naupang le kum upalam mi som thum chuang chu Mumau khopuya Baptist refugee camp an son hial ni inan soi nimin in dauna terrorist lamin RPG an ka awangin khanan khothen wawam khua in thum chu achia ne soi ni a anin dauna chanchin update ngai chan me kani Moon state tatung khopuya tax office chu Texan lak tam u chuak thina wangin voin chomadar som pakhat pelvel khan MTHSF anti tenan boma an simlo chuan a aya na sign kan bom leang antia voina an boma hian hliam tuar te po an om nia soyani a thudangan soilem lo nimin lama kan puan to tak ang khan KNLA tele PDF te terrorist council sipai tenen nimin lama tang khan anin kap chhun zom vele khania nizan zan lai vel khan jet fighter mangin terrorist lam chuan Mutro Phabun district huam chunga thingtlang khothen khata boman thak le ni in voin khan an soya bom voi ruklai mayan thak ni in Mutro news chuan a soi civil mi thile hliam tuaran omlo hlo ni in a soi bok KNU Brigade 6 Ramchan Kokarei khopui chim lama kamain kung lampana manor terrorist council sipai battalion somni le pasari na tele PDF te nimena tang khananin ka pani a tukin lama poinin kap chunjom deu zela Kokarei khopuya battalion somkwale pasari na ten ral thuam lian an ka le awangin nupakhat aborala midang mi papakhatin hliam tuar ne soyani boka karen lam chanchin hi thuchiang jok ngai chan mek ani karen ni state sian state chimlam ne na anin rina mubie khopui pokha ala boi tluang zel
nimin lama anin ka nu khan tukin lama po anin kap chhun zom le February ni som pariat tukin dariat vela tang khan Terrorist Council sipaiten ral thuam lian an kap le tanta a mubia khopui chim lama warisu palain khuwa a intent khachu tukina tang khan an hal le tanta bok ni in an soi warisu palain khuwa hi injan hi vel omna khuwa ania inengza chiange kang ti ero tukin lam khachuan an thre chiang hlei theilova PDF te hi he kholama hian an tol kir ni an ngaya wangin terrorist lam hian khuan hal le ninge in alang nimin khan mubia hi aboi zual hle nia soyania mun him lam panin civil mi te po an tlan na sa hle a muido pakoda le a chevel thingtlang kholama po ral thuam lian atla puak na sa hle PDF lam som ni velan thi nia soyania Terrorist Council sipai te po thian tam hle nia soini in an chana chiat le ema wangin thona te hial an ruai le nia soyani nimin le voin lama Terrorist Council sipai thi zat hi chiang takin an soi hlei theilova an thi tam deuh chuan an soyani media then khatin an soidan chuan Terrorist Council sipai te po hi somni chuang chu nimin khan an thinge ti ani a ral thuam lian an chelek na satawangin PDF lampo an thinualani PDF thi te zinga mubia PDF pasari antela midang paruk hliam turan ombok nia soyani tin in dauna mola PDF hliam te en kultura in pe pakhat aborala an motor pakhat a cheboka loiko PDF laminan soidan chuan atu te lampo thile hliam turan tam hleni mubia lama hian ral tlan te tan han tlan le na tur po om mumal to lo ni inan soile ngala online at om hle mubia lammi nu pakhat chuan an chanchin hetiang hian a soya tuna hian mubia lama hian anin kap me kani a loiko lampo boruwa kala dai thei chuang lo boka ral tlan te hian khoinge kan pan chuangang ti po hriat hlei thei to lovani han tlan mai na tur po om mumal to lo buai lo na po om to chuang lo ani bera khoilai ma hi mun hi ma om to chuang lo kan tlana kan om na la ya him lo zual ni alan le mun dang a hi mang ti ni chuang lo kan pan le a chutiang clear chuni mai tuna kan om na po hi a hi mang ti a soi thei chuang lo ati ten demo su atanga tlak lama refugee ke man siama po tun ne ni chung vel hian ral tlan sang ni chuang in an bet le ni in an soi boka man ni lam khan ral tlan sing sari le sang ruk vel ni thin kha tuna chuan sing sari le sang riat vel an om to ni heng ral tlan te eile in tur hi loiko le mubi khopui lama mi an le sak deuh ber thina tuna khopui lam an boi le ta si a nakin loka chuan dang ro dang charin hunan mangang ti hlo om hlea tong trai pui an ngai tak zetani February ni som pariat voin chomadar som pakhat le chan ve khan karen ni Democratic Force le karen ni State Police KSP ten ram an fan lain loiko police pakhat chu athuam in bel chungin an nena apakai ta ni in an soya police su heng anti chuan asilai can make G3 le amu 7.62 mm zale pali silai muda na bom ni nen a CDM vele ta ni NLD sarkar la ya Paku Region Chief Minister Uwin Ting po hlebruk na le khes dang dang chisari lai mai mangin sipai council court chuan chung thu ati chiang ta a kumsom ni chung zel bangzu turin nimin khan an tile tamaya sipai council hian NLD lam hi aren lo khopa an hruai tu deuh te chu thu boi siam sakin ko ta adin tir hlom ania pisu chi po chung chang ala fel hlei theilo heng NLD hruai tu te zinga hian current state chief minister Donan Khin Thuimin hi eiruk thu boi case nga le criminal court zanga le pangana tiamin election thu boi tenen kum somriat chung tang turin an ti to a ani hi tun ri a chuan tang tura an ti te zinga tang rei ber turani ma se sipai lam chuan atan hun chung tur zat ve chu anan ngai dam le phota chuti chung chuan kum somli ala nei tina nia NUG lamin ne nan chan lo chuan zela adam chunga mangking tlamai theiani Asian Foreign Minister te in mu khom na po azole ta a an meeting zo vele Cambodian Foreign Minister tuna Asian in Myanmar Special Envoy tan aruat Prak Sokhon chuan NUG le NUCC palai te mutura abei sei thu social media mangina soya
ASEAN consensus point nga te zinga Myanmar boy na chin felani theinan mu tur le biak tur om te chu mu a biak tur ani thu atel ngei maya chuwangin prak sokhon po hian NUG palai te mu du thu asoi ve ta ni prak sokhon chuan nepi doa sipai council lamin NUG ne na in bia kan du lo chuan ASEAN special envoy to Myanmar kani na angin an pani in kara lei do tu kani atula NUG ne na kanin bia ka tula ni atia chutianga kanin biak po in sipai council ne na anin kar boruak tang lo tur zong malak chu atul nge yang atibok tuntum ASEAN foreign minister te in mu khom na khan kan puan to ang khan Myanmar palai tu ma soman ni talova Myanmar chungchangan soi ho na du angin palai te an thu in mu chia lo ni nan soya eng tiang chiai in mu lo nge ti lamero soi zui a omlem lova kan soi tak ang khan Cambodian foreign minister Prak Sokhon hi chuan NUG le NUCC palai te mu tu la ti hle a nakin maya Myanmar azindon nia soi ni a eng uala ti thei ring lovin midang hian tulan tim na vak lo po ni mai thei ani hanin biase Prak Sokhon te hian atu te lam po hi amin thei bi ka nge mo chu kan thlir zelanga NUG lamla hian in biak rem a thei to lo an lo ti ve bur mai sia a boy thak ve viu don ani hi New Zealand hi Myanmar boy na chungchanga kan soi ngai lo pol tak ania kumin kum top lamatanga an practice tan to tur ram som pangaten sumdon na chungchanga in rem na an nei angen ma lama sela Myanmar ero atho puidon lo thua soi ni in AP News chona soya dan lo ta ka Myanmar an chua vek ma le mi pui ku ta thu nei nan pek le ma chu tho puyatum lo ni in AP News chona soya ni maro chu midang heng Japan te Australia le ASEAN ram som te hi chuan hetiang taka thu chua hi an la nei lo ne na langa heng ho sumdon na intial tual tur te hian Myanmar chungchanga engtiang chen nge ngai danan nei ti ala chiang lo devani Japan company Mitsubishi point Yetakun gas project aban santo don ti apuanga Friends of the Earth Japan tele Justice for Myanmar JFM te chu an lom hle ni an ni hian hlep omlo lo tuk chu chuan lam mangen an project phal na hun bitiam aral don ta boka hetiang hian an chol tur thu anon puang vele ta ni sipai council ne na suman chhun tur hi US dollar million som ni le pani puan pathum pasari ania hei po hi sipai te ne na chung lo kham turin kan soitak Justice for Myanmar lam chuan an norme bok ole tuntumata na Myanmar ram chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei chu khati zong khania clear tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me